So, hello friends, hello my subscriber, good morning. Kena kedai step ke besuk berkemen pi barok. Tangi alik cha lengka ban ya lik ke bah. Kalan ti jeng kalan kom ne. Pek. Ih, la tip hi, markas nong jeng senong kendong. Oh. Ka view kalong kom ne room. Oh, ka jing tenat. Stay tu lum Himalaya. Tamam tasnem la bani i bahaya tu lum Himalaya. Namar ka jing bun lo palat ka benang. Pek ka views kalong kom ne room. Wow, nice. Ne kedai is katai berarti ketika asam mene udah ulum ayu mitu kerteng une udah ulum nong bak jongki mathan kena kedai senong laper try kedon hato gitu. Hang nel ada biasa syok ke bah ni batang helik ot kalenti ban poi setrep. Wow. Ya, aku selek. Kene barok kedai keper sensar sudah. Pek sensar best paham tas nem. Yang batip kador kalong kumno. Katu lak poi hatrep. Dan di kemtu serisa oh. Ini kebedi lek auto no. Itu bening. Sebab kedua ketut habus ker ketut putih upar parti lek sang. Habis po no sa. Kepok kak. Lakut kuat asam lakut seka ker chau par lu laru.
Thôi làm việc bunda lại ra. Lắm học itu. Thôi, Được bahasa Iwan dulu. Resmi buat terbaik perkarmit. jadi step lang start juga nih. Tahu kan siap. Nah ini saya. Kan perkar nih. Ini start aja. Oli perga. Norek dulu nggih. Ini deh, nak pinjamin mbak itu bang. Akan gitu kan. Mbak aja nanti. Oke. Hampir. Putri. Mentangan set jurno set kene ka wang dan set anu tendong sik ini deh ka wang sumkan melu teh ngan set na mentah ketung piat teh toh saya kendupat set jurno haune tendong sik ai suami sumkan adik sumne sumkan baik sumkan baik tangan dong cần là đẹp đúng thập sự nào quang bịch nào quang ngàn thập sự nào quang ngàn đung biang thập biang kamu dah cepat ada tendong sik
tangan ai nak kini ki ketung piat sun lu karena dia ketung bala dep dung tek ini ni bah saya harap banyak subscribe lem ini kinong kendong piat nanti piat jildi ngap le kam stet no namar ba tapor ban bam mentah kala dei bật piat bật runsun ini ada runsun bang bakal cintakan bang bah mau saya pik mà phi lòng cầm nó phi ibang nih pin ibang nih pik neo piat bật runsun thép này tấn đông cầm lũ tahapan mek sekading kading 4 bulan ada ya berjenjal ada kemang tah bos di boleh time Aisyah Christmas wish you pocket kali ya lehe
Entah keding kalak me, kajur kalak sedang chat, baik perlok. Teh saya harap lem, dan ya like, ya komen, ya share kan ke video. Kenang bangan dang lak man pemik susu kabak kambes na banta jong pi. Sapi cibit ndang ila bam kalung kumno kan ka jenta. Kabang ne kambang. Saya bisyarhi mapi. Curup sem. Oh, lah ibang. Ika deh. Nak tim hoy. Ketir deh. Kecat nang mo. Cat orang tak artis semua. Aku boleh sibun perlok. Kadungi lah poi sebukut jong kena kajing yarep jongi. Kadungi lah dep urpek tas ni. Kato barok kato. Teh mentangin. Teh mentangin ya lek pai no. Dah aku boleh sibun. Saya kenduk pada next video. Saya kajing kersan jong pi. Saya like, share, and subscribe. Aku boleh sibun. Ini kenduk pada next.